Ja sam. Ne kaže, unutra stani, Marta. A ne možeš Aj, kroz sam vrata. Ajde, id sam, molim te, sam id. Pa Sam id zaključano dalje. su, ne Sam možeš to. stisni na kombi i idi. Sam Pa ko... idite. sad već da nisam Ne pokušao. možeš, nema, ne. Aj Miran, dođu vam. Ajde, ajde. Pusti Vuke nek umre sam unutra. Vidjeli smo sad 100%. Ja, moj mat. Aha. O, Onrio, bog te ne da. Eto, sjeba nas Vuki što je rekao. Vuk je bio pozitivan. Ne, istina sebe što ti ne želiš ući u kuće. Gle, jedan svoj... Šta ti imaš svoj? Ti nemaš ništa. Neću Spirit postaviti. box, da. Spirit box, da je. Ghost Orb Freezing, Spirit box, ali nije pričan. Ja mislim da je nešto rekao i odmah se pojavio na mene, ali ja ne znam šta, ja sam se uplašio toliko. Da sam izbacio iz glave, sam bjež van. Ej, majster. The fucking... Već mi glava boli. Nemoj tako. Ajde još jedan, pa dosta. Ajde. Ja mata misli ti si Sad će ja ući. čvrš čovjek. Čvrš čovjek. Nisi pička, ali ti si ona, ti si pizdetina. Kad si ti izletio vrištajući, ja sam isto mislio da si ti tvrd čovjek. Ajde da Kad si ste ti izletio vidio. vrištajući, Facu i ti mi to vrišto, nemoj srat. kad si ti izletio vrištajući, Mirone, ti si meni svu nadu ubio. Ja ću uzeti malo soli i svijeću, paljač. Ko te jebe, ja više neću pričat s njim. Što ti neš više? Pričat s njima. Što ne? Ne radi mi u paljač. Zašto mi ne radi u paljač? Pa nutra sam, bog te. Aha. Kako se upali svjetla? Jebate, uplašla me sjena. Bog te ne do grmljavina. U kuhinji je. To je neka ženska. Škripanje čujem. Gdje se svjetlo pali, bog te jebeno? Nemoj svjetlo palit. Pa ne vidim gdje stavljam sol, jebote. Škripanje čujem. To stalno čuješ. Da svi fino pali svjetla, ja možeš nešto napraviti. Ima po onaj EMP sranje. Sad ne onaj motion detector. O, ploča je tu. Nemoj srat. Hello, Holy. Where are you? Kiće.
To sam ja Are you pobacio. friendly? Are you friendly, Holy? Holy, will you hurt Idem us? Tri. Kuhinji je. Holy, will you hurt us? How old are you, Holy? Ja mislim da je krenula prema tebi u podrumu. 3. 3 godine. Can you write something in the book? 3 godine, what the fuck? Can you write something in the book, please? Do you want to play with us? Volit ću oslati je u podrum. To, goodbye. Zatvorila ti je vrata. Malo. Fingerprint na vratima. Dobro, ajmo van malo. Fingerprint. Na koliko je meni ovaj? A ti je odgovarala? To što znači? Nisam na Spirit Boxu pričao već, ovak sam.